Četvrta po redu manifestacija Drinska lisica u organizaciji Lovačkog udruženja Mačva iz Bogatića održana je danas na terenima lovačke sekcije Badovinci, Salaš Crnobarski i Crna Bara. Na prostoru lovnih terena opštine Bogatić u samu obalu reke Drine u dužini od 10 km učestvovalo je više od 200 lovaca iz lovačkih udruženja iz regiona i gosti lovci iz Republike Srpske. Dolazio sam sve 3 godine i imao sam sreće ove godine da ostrelim lisicu i to bilo to, da pozdravim sve lovce širom Srbije, da im poželim novu 2017. lovnu. Bio sam na jednom delu terena gdje je bilo baš dosta zeca, posle sam se prebacio na drugi deo gdje sam video uz kanal kako idu 2 lisice, jednu sam odstrelio, druga je umakla. Manifestacija pod nazivom Drinska lisica je završena u najboljem redu, sve je proteklo u najboljem redu, odstreljeno je 6 lisica, bezbednost je prošla na visokom nivou. Posle završenog pogona lovci su se vratili na zborno mesto gde su nastavili dobro druženje uz lovačke priče, gulaš i lutriju. Predstavnici Lovačkog udruženja Mačva dodelili su zahvalnice svim učesnicima, a glavna nagrada, vaučer za lovačku pušku, otišla je u ruke Ćosić Zorana iz Lovačkog udruženja Sloga Lipolist.